Hello guys, how are you doing? Another one episode, kipindi tena fundisho letu. Tunashukuru kwa wale wote ambao wanaendelea kutufuata. Mungu awabariki. Basi kama mnaniona niko nje, leo ni Sunday. Nje kawaida kiko mzuri na tunashukuru Mungu kwa hii weather. Kabaridi ka bien, kajua kamoko ka bien. So tunashukuru Mungu sana na tunapigia Mungu asante kwa kutupatia hii weather. Ni weather mzuri, tunashukuru Mungu sana because kuna wengi ambao wanatafuta kahewa kazuri, wamebadilisha majina, hawezi kapati. Wewe mwenyewe kingali live, kwa nini usimshukuru Mungu kwa hii mema makuu na maajabu ambayo anaendelea kutendea? So ni jambo tu la kumshukuru Mungu. Basi acha tuanze kipindi fundisho letu, na leo tunaongelea kutumia wakati wako vizuri. Je, wewe ambao unaniangalia, unatumia wakati wako vizuri? Because kama hutumie wakati wako vizuri, itakuwa na impact, itakuwa na matokeo mabaya mu future yako. Kwa hiyo ni vizuri kutumia wakati wako mzuri. Na leo tunataongelea kutumia wakati mzuri ndani ya society, ndani ya familia yako na ndani ya kazi ya Mungu. Vitu vitatu. Ndani ya kazi ya Mungu number 1, ndani ya society na ndani ya familia yako. Ikiwa nikisema familia, nitaongelea familia ikiwa una familia, umeoa ama umeolewa, na kama uko single nayo nitaongelea. Basi tuanze number 1, kutumia wakati wako mzuri ndani ya kazi ya Mungu. Unaweza tumia wakati wako mzuri ndani ya kazi ya Mungu. Je, ndani ya kazi ya Mungu unaweza tumia muda wako mzuri? Kwanza, upatia muda wako. Wengi wanasema ndaweza tumikia Mungu nikiwa nyumbani ni nani? Acha nikwambie. Kwa nini Mungu amesema watu wawili wakikusanyika wakisema kwa ajili ya jina langu, nami nitakuwa katikati yao? So kwa nini wewe unapenda ubakie nyumbani? Hauna time ya kwenda kumtukuza Mungu, hauna time ya kwenda kushukuru Mungu kwa yale ambayo Mungu anaendelea kukufanyia. Ni jambo la kushukuru Mungu, na Mungu anatupenda na Mungu ni wa mzuri sana. Na wengine yenyewe nitasema, patia muda wako Mungu sana. Kuwa na time ya kushukuru Mungu. Kuwa na time ya kumtumikia. Kama uko na time, kama uko na 24 hours, mwile 24 hours jikaze upatie Mungu hata 1 hour, hata 2 hours. Ni kitu ya maana. Mwiyo 24 hours unaweza kamata muda unasoma Biblia, unaweza kamata muda kwenye maombi, unaweza kwa vitu ya mingi unaweza mwiyo 24 hours kwa kumtukuza Mungu. Kwa hiyo muda mahali kwenye unapatikana, ndugu yangu, na kushawishi. Na hiyo mashawishi yenyewe nakupatia ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kamata muda wako upatie Mungu. Kama haukuwa na time ya kupatia muda, jikaze upatie muda wako Mungu. Na wengine nitasema nini? Ndani ya mwezi, ndani ya mwaka, unatumia muda wako namna gani katika kazi ya Mungu? Jiulize ndani ya nafsi yako, wewe peke jiulize, uone kama unatumia muda wako namna gani kwa kazi ya Mungu. Basi acha niingie kutumia wakati wako mzuri ndani ya society. Ndani ya society inaomba kutumia muda wako mzuri, because kuko watu wenyewe wanatumia muda wako mbaya na consequence inakuwa mbaya. Ndani ya society mko mabrancha mingi, tukisema kazi, wanasema kwenye kazi inabidi respect time, ufike on time kwenye kazi. Wewe hautumii muda wako mzuri, unakutana every time unakuwa late, wanakufukuza kazi. Ile ni consequence ya kutotumia muda wako mzuri. Yengine, wakati wanasema mtu anakuinvite, anakutumia invitation, anasema ufike kwenye hii manifestation, kwa mfano saa fulani. Wewe kama amesema 2 pm, wewe unaenda unafika 3 pm. Na confiance yako kukuaminia deja, unaona inaenda kuharibisha reputation yako, inaenda confiance, na mtu mwenye kukupatia confiance, unakutana confiance inakuwa kidogo sana.
kutumia wakati mzuri ndani ya society na wengine ndani ya society. Ndani ya society kuna vitu vingi ambavyo mnapita. Unaweza uko kijana, uko msichana ama uko mama. Wanasemaka maji ikimwangika haizoleki tena, na muda ni vile, time ikifika imepita. So kuna miaka ambayo inafika, inaomba wewe kaka ama wewe dada ukuwe responsable na wewe. Utumie akili yako ambayo Mungu amekupatia na wewe kwa kujijenga. Lakini unasema mimi nikingali na time, I enjoy my time. Ndugu yangu, time wakati unaenjoy, kunafikia miaka yenyewe napita. Time ukisha enjoy, una-enjoy. Kama hoya enjoy time yako miaka yenyewe unafikia, uko na shida. Jua namna ya kutumia muda. Kama unafika muda wa kuoa, jikaze uolewe. Kama unafika muda wa kuolewa, jikaze uoe. Muda inaenda. Ni vizuri kutumia muda yako ndani ya society. Kama sisi wa Afrika tunasema kwa mfano ukaorganize mariage ama fete fulani, unakutana muda kama unatia 2 PM, unasema kuko area ya Afrika, area ya Kongole. Ni vizuri unakuwa specific, kama ni 2 ni 2, kama ni 3 ni 3. Ni vizuri kuheshimisha muda na kujere muda yako vizuri ndani ya society. Wakati uko na vitu mingi ya kufanya, naomba mwiyo siku ujere muda wako mzuri. Kama unasema leo hii muda ndaenda kazi, hii muda ndafanya grocery, hii muda, donc unajere ile 24 hours yako mzuri, utaona life yako itaendelea vizuri. Kuheshimia muda na kujere muda, manage muda yako vizuri, itakusaidia wewe kwako binafsi, ndani ya society na ndani ya maisha yako ya kila siku. Kujere muda mzuri ndani ya familia yako namna gani? Wewe uko mama, wewe uko baba, unastahili kukuwa na muda na watoto wako, unastahili kukuwa na muda na mke wako ama mume wako, lakini because umekuwa busy sana juu ya kazi, inakuima, unakosa muda ya kukuwa na familia yako. Unajua kama watoto ambao tunazaa wiko na besoin, watuone nyumbani, tuwashaurie, watuone hata aspect physique ya papa ya mama kukuwa nao nyumbani, c'est très important. Kwa hiyo kamata muda na familia yako, kamata muda ukuwe na watoto wako, uwe muda wa kuikaa, ufundishe watoto wako neno la Mungu. Kama uko mama, jiaranje, ujere wakati yako mzuri, ukuwe na muda ya kufanya devoir yako nyumbani. Kama ni kupiga, unapasha piga. Useme niko busy natoka kazi. Jere muda wako mzuri, hiyo kitu yote itapita vizuri. Donc kujere muda ndani ya familia ni kitu ya maana. Imetesa ndani nyumba mingi zimebomoka because ya gestion ya time. Gestion ya ta imeshinda watu wengi. C'est pourquoi nimekamata muda hii kwa kuambia juu ya gestion ya time. Tujikaze, tujere time yote mzuri na familia yetu itakuwa vizuri na tutaendelea vizuri. Basi hii ilikuwa kipindi fundisho letu. Nashukuru wewe ambao umenifuata, na kama ni tour yako ya kwanza nitakuomba uweze kusubscribe. Subscribe ni kitu simple. Ni kugusa tu. Wanadamu tuache roho mbaya. Ni kusubscribe haupendi. Ni kujabone haupendi. Utapanda mai kweli? Ama utapanda support ya pesa? Tuwe na muda ya kusapoti kazi ya Mungu. Basi nashukuru Mungu mwenyewe endelea kunipatia muda hii ya kuongea na kidogo ambayo Mungu amenipatia na akili ambayo Mungu amenipatia. Basi tunashukuru. Basi asante kwa leo. Ilikuwa wenu Jerome. Mungu awabariki na tunafurahia kwa weather mzuri ambayo Mungu ametupatia kwa siku ya leo. Tumekuwa nje, hakuna tatizo. Basi acha tushukuru Mungu na Mungu akubariki, akuongezee maisha. Bye bye. See you next week.